Enti Biscout Nana Prempe abe clash with Kevin Ekobadi Taylor ene Kennedy Agyapong ene the camp. Also na nsemu out of nowhere. Kevin Taylor is a maybe a twem what DMPP atemadi Kennedy Agyapong kura atem ake kanadwe bi akere no. Out of nowhere. Kevin Taylor say ye nkoto abama Kennedy Agyapong ye say oh ye campaign ma Kennedy Agyapong den. Amako media na so especially TikToker. Kennedy Agyapong fans and I say the supporters omu post Kevin Taylor videos omu ni age. Omu post Kevin Taylor video na eno ana Biscout na prempe say MB4 momu di agora na esimu say na out of nowhere Kevin Taylor say o promote mo candidate ama mo amoni age dena mu tiri obefa ya me man tiri mu no akire wadwe ama me wo comment section aha Penyah block media me so say any di mu obe like video no other ma subscribe button so na ba click bell notification icon latest update am be kire wadwe ndi ama me wo comment section me so baso no a share bi no force onya bi ahwe enti yenya nim Kevin Ekobadi Taylor o chem so no bebu MPP wotunu wasi wo ese oye anti MPP o satire asantefo obribu se asantefo no e dey support MPP edo no mu entwa ono mu eni twa kan yes da bia no ba no show no so dey ne oba won kanyu mahama eye o mo ho dey ko nu se mahama nya hwe oba o na no be MP party na ne o doso party no already ni kan ga se obegu party no na say the tactics are all use no eye or force a certain candidate. It's so interesting to see, say, out of nowhere, Kevin Taylor, yes, a maybe a chem, obedi Kennedy Agyapong, Odina Temoy. Enti, Kennedy Agyapong is a remote about Nashi. I tried the bobo, some kakra, papa, umiaso pa. I don't know, miaso no. Enti, my catch number say, the ABC and Kennedy, Kennedy, on the day, Kennedy are refining with the other bottom. And I got your baby say, yes, son here. Monsomin here with the 4 years pay. I had to say, Wako Ashawo liar, just say, Emfa, our castle would the last one. Kennedy, I just said Kennedy, I caught a year, Kwashiman down. And say Kennedy, Eura is gone, baby, a papa, a no, KFC no, one woman can crack down on right one. And I say, oh, sir, area on. I say, well, we are says, oh, months, what am I so much? Now, it's your presidency, by force, Anna. Yeah, the digestion, no, as I say, oh, can't say we now today, Sebi, Kennedy Agyapong. I don't know where Kevin Taylor, I say, ND for MP for primaries, no man for Kennedy Agyapong on Tiasi. Kevin Taylor, got this guy, oh, yeah, Joma Kennedy Agyapong. I compare one year pay. Check your wings. I compare one a pe. A Kennedy na eko. Muyaye. Adiebi adibeya mono. Me say. I compare one a pe. Mudie. Munya mistake. Na monka se day of election mube wiem. I want to say any compare kofo. Because my imagine say me wiem. Oh, mode former appointees abegum. Mo na appointee bi kan. Ye na e be kire we me say mudie mo ye mema. Bawumia ne nkwara no Samira ne nkwara no mo de mo na mo se mo wiase sike nyina mo ye okay mo de mo famra election day ho na mo behu showdown mo papa mo je se de bia na betuma twi nipa fa so de bia na mo betumi etietie nipa fa ari hudie so alankonyo chairman compete mo na mo pai the candidate ne supervisor ne representative ni mo pai ni to anting he did not say anything mo wie ye na mo didi na tem alan otwe ne ho din ene de wate ne party na ya ne akompre kofo mo de monya ma adwene se mo bewiem mo wi ni free and fair ye nka bibia na mo de oya bema wo MPP mo so ye executive ye bewiem na ya sa bewi ni executive no de oya bema na o wiem me I know the NPP will stay in opposition for 42 years, it's a fact, but I want free fair elections in the NPP. The NPP for wiem the nipa on person with the MP party nim Kennedy Agyapong. And I was asking myself, say, enti let's assume this. I say, should in case any part Kennedy Agyapong, any part, Kevin Taylor, and this for no kase ye de ne ba omba to amano no. Say MP for presented that candidate now. Do you believe say this nipa where campaign? Hey, I say we ye that clock it to. Move any power you mla, ye crave to a man. Hey, I could tell by election, Yako.
NDC for no be video ka say he omo NDC ni no mo dinaba lawyer no omo ni mo no ombe tuatia no se lawyer ne pa no me ba de ombe tuatia NDC omo ni lawyer no ba bi ombe tuatia no egosi say no matter what NDC pie no be campaign ma MPP da area just wonder all of a sudden man for wemra ye kura be to man ama say NDC for na ja omo no asem ka ene wo de wona mesi MP party ni mu ene omo kire MP party ni nipa omo mfa ne mra owo possibility obawe ne party no na eno ana Big-Scout na premise ma say nyankwase afosa ye ntena o ma obi emfira kire emekire nipa ya ye kokon nipa ye mfa ne mra emedi party ni mu fa ne konto kwa ye nya ne se obabi ento obefa ya me yanum NP before ayana mu hu se Kevin Taylor defende hoahoa Kennedy Agyapong ayana enyam nwanwa Kevin Taylor wotimi gina radio station TV station so eka say Kennedy Agyapong ene kum ameso hale no ene so defende na ayana enyam nwanwa Kevin Taylor wadi Kennedy Agyapong atem edu pempenso bi kura ka say wabodam ene o defende Kennedy Agyapong ayana enyam nwanwa be ma tantantantan ne sing na na de hyehyɛ obewu opebusika de survival yare yiri medical report so eche Holy Bible broni de dade ahye de trim kwasea adred sa no president edi abusunya enwanwa pao se enne Kevin Taylor aye no ho se o defend Kennedy enwanwa o se enne Kevin Taylor aye no ho se o defend Kennedy Kevin Taylor sabi o kan sama hodo efa yewura Kennedy Agyapong ho This is Kennedy Agyapong osore a concert nkwasi akeka ene edian enkwara nyoma chese ogwisi ejimi oyakwara na hwine body ni meche bini Kevin Taylor we Jimmy kakra ede be na wo pe ede afire akosua menu akosua menu wonya wodan ke ensema wo keka no enya no na Ghana fo pe ti o boshe ahodo ene nsema ahodo a wo kan ye convince Ghana fo mom koto abama NDC bra ne bebu hu akonta na fa kire Ghana fo eno ma NDC fo yewura mahama oba ya watimi aye neja akosua menu say de wo da ne campaign manager e de ama Kennedy ana na wo Kennedy no penasem wo Kennedy open asem wo de yanjin tum tusuan pa se NPP fo ekoto aba e de ma Kennedy a wo Kevin Taylor wo be campaign de ama Kennedy aya na to da bi wo ho na wo hu se Kennedy supporters no omu posti Kevin Taylor ni videos ne nsema wo ka ede hoahoa Kennedy se me hu se Kennedy supporters ni binom share Kevin Taylor ni videos na omu hoahoa no na omu ka se metimi busa mo se enti adwene pempa na da NPP for yitrim ene Kevin Taylor kan sembi ede back Kennedy edi Kennedy supporters no sorry no mo afa no mo posti won ene se me hu se Kennedy supporters no Oma fifa Kevin Taylor ni videos odi Bawumia atem odi obi di se miya menyaba akosua menu atem odi NPP for atem na hoahoa Kennedy a mitimi busa mo se eti adwene men pa na we NPP for yitrim yentimi nka ye hombom enne Kevin Taylor hoahoa Kennedy eti Kennedy supporters no say Kevin Taylor edo Kennedy ana yanti Ghana ho yanti kromu ha ensembe na Kevin Taylor one kan fa Kennedy ho o kan ka say Kennedy na adwene Kennedy na adwene enye mehwehwe videos ni binam de ahyem atembidie ben na Kevin Taylor when di Kennedy ena de mo support no mumiembu say ho say hwehwiam pa say NPP for se conference se akoyi Kennedy a na ebia yekoyi Kennedy Agyapong a mumiembu say ho say ono Kevin Taylor no ebetena ni studio campaign de ama Kennedy ana mumiembu say ho de wo ye ni nyina oye ade a ede mpapamu ebesi NPP nim agenda bi an wo sete se Bawumia ana se Kennedy ene Bawumia nkofo koso eko a abusuya ho na benefit mumiefa nkwa adwindwumu ensema wo kande fa yenua ba akosua manu hu nyina no bosire makeka
and someone wo kan nyina or kan se ne be ya e den papa mu e be ba e NPP num because NPP and papa mu ba NPP mu a ebusua one benefit party ben ana omo komanim e NDC eni se yentimi anka ye ho ambom na ye mo obi te se ye friend saying Kevin Taylor ekika ye tribo mu a eye agenda bi a omo settle ya to because NDC for ba ye yewura mahama ba ye omo ntimi nye hwe etino esan say omo ntimi nye hwe ntino e wo say omo ntimi ekika eye NPP for ye tribo mu etino le busa wo say enye nwanwa say Kevin Taylor ebe support eye Kennedy enye nwanwa say enne Kevin Taylor a wadi eye Kennedy atem edina for a few pole nwotwe munie ema Kennedy mpo edini ko gina court sa brantie we wo gunani mu asododo Kevin Taylor na Kennedy edini ko gina court wa America for lawyers ahodo sa brantie we gunani mu aso no enye onwanwa se enne sa brantie we aye no ho se all support eye Kennedy against Bawumia enye onwanwa o eye agenda etumi aninda ho na yenkan humbom si yankan humbom a sabi NPP ebetna opposition for many years o ma sheda yisu Kevin Taylor se ne be ya empapemu beba NPP nim ijasembe na yenya ba eye akosu amenu akwakoka enwanwa akwa we asheda twantro emana kwakwa ese wakwakoka eye asamboni bi edefa eye Kennedy ho all because of say yenya ba akosu asewa o support Bawumia edo mekoso akeke etrabom say ya na NDC afa ho because NPP for ye kan ye ho boma abusua ehu e ma eye NDC se NPP se 2024 abato na ekwato ye no anka NPP for ye kan ye ho bom pa anka NDC for timi wi ni da ba esanto kwa a na ewo ye ntemti no hwe Bawumia kuratimi force ye konya 41 so imagine say anka ye kan ho bom a anka NPP for kibetimi atra sa eye abano ba esan sabi watimi wakame bosiri makeka ensema hodo a NDC fo binu eye takra wojem ene nsema ekoso ntino ebusua se ama ye ni anda ho a wa hwe betino position die si 2024 no ebetimi asi 2028 etmomi ye ni nda ho yewura kofo ekansem bi wo se wa ban ewo power na se wo ye party ochiman po a wo so won faso se opposition leader tie yewura kofo wo se wa ban ewo party ewo power na se wo ye party ochiman akura na wo so won faso esene eye opposition leader ana se opposition chairman adentina sabi mama eye Kevin Taylor o tu futuro digumani mama Kevin Taylor odin paapaamu eba yemu mama Kevin Taylor sabi wa sheda bo apaye epese wotete yentem mpedifo se etre enka ana afane afa enka na no nkyese abontenso ni emefa enkodio ensema wo kadigu yemia ba eye akosua menu su nyina eye bosi makeka me ba bebo nanumu nsem no na ya pensim ewa ha abusuya mumientie ensema Kevin Taylor okafa yemia ba akosua menu ho na yempapa mu nyefa nyansa enhye yenuanom NPP fo binim trim na de Kevin Taylor wo ye nya eye agenda wa sheda epese eye asundwie pa e friend asundwie ebi entimi mba eye NPP ni mu da because won say asundwie eba NPP ni mu a abusuya enya ade a NDC fo ebetimi awie ni abato ewo Ghana biem because omo bae no omo ntimi nya hwe eni se NPP fo etimi kan ho boma NDC fo ntimi meye hwe omo ntimi wi ni biem eni se mo kan ya na no ono betena wo say de wo ye NPP ni enim tia wo di bu Kennedy no ene na man ya me ya as an NPP agenda Kevin Taylor ena no obetena wo say wo ye NPP ni etimi nyarum NPP fo ntimi mo mani nda ho sa ene de Kevin Taylor etimi bie na no ka say wo ye NPP ni omientie ehye nipa bi he
ebiani abayiwa we diema MPP for ende asme no kase enkofo kasa se odi yenua ba eye akosua menu ne mfonyini no de ato yetie meyi na no ewo nsem bi ho omiechi obi di boni wo MPP mu a ono energy sika eko beli nipa no sa wa de oke bia ni wa no kro ewom obi enu okodi boni wo NPP nim emo ono gi sika eko beli no obwa ensema oke nyina wo boni trim adenti na onfa evidence bi enfa beto adenti na oka na ka the evidence bi aba beto said ye wo kafa eye akosua menu ho no eye no kre na ye nyina ye de yani kootwe awisi akenkan bi but de wo ka nyina eye jandam bayo ye frana akosua menu abayo we na oye edwuma bi a na eye edwuma sebio omubu nkofo edi nkofo dwirim na oka se edwuma no ho se woni se na woye edwuma bi a omubon nkofo apo omudi nkofo dwirim ne de okeke kan wo se de wo kana wa ban ene wo power wa ban ne wo power obetimi ame akwa akwache no so wo adanse a etre se yenya ba akosua menu obon nkofo apo oyese a san nkofo na obo mapo no obetimi akwa lodge complain obetimi akwa case ame ache no what na social media so gumami animu ase menim se bia ukopene na wampɛw enu ntinu be koso agu nanimu ase a we don't know ade be na wo gidi afri no ana open no oyo obeyire open ana ankwasasem be no ani asoso san kwasasem we so ama benkete chietimi betena social media so na wo di wo ba besi atem na emme bi so support san kwasasem we wono agya na yere fun ba be di do obi atem wo de mu mientie sa adwuma no ya beti ne to a ebehu se oma bonkofo kro no ewia Ghana fo dodo sika edi eden atrachiro mo no na otwe ne ho trom na ko join NPP sa wote ne ho a adenti na mankwanko ye case ankwanko report am yanche no wa ba na ba kone ko ye case ni enche no o join NPP adekudie ntema mbenya MPP card ne se oni makmenu ba ko twempena ma ne di no ma de be wo ye e no se ne yere no e de man MPP card oya kora ne hwine body ni meche bini o jimifo kwasia kokasa nsemfo ne kire ye broni na one ne te wo no broni na one ne te wo kra ugu no broni na wote one ne te wo na sabi wadano wo ba e wo fie ho a benketachie wa odidivia uru nkukuom benketachie wana woye bibia e wo fie ho benketachie yadano eye oba e wo fie ho no kra ugu no odwan kone kwaka kire wo yire se ne hene te se ebini kone kwaka kire wo yire no kodi wo yire natem broni ba na wona ne tiwon kone kodi natem odwan ufi se ye ba be so amwa wa ba be koso digana fo matem so ufi se ewraba no so ufi se maame no ne nsem bi ne ye bi ade bi ana waye na wona ne nya adwena fa ne kokot so ya poboni fa ne kokot so ufi se waye ade bi ana ebi etiamra fa ne kokot yentra o makwase mpanyiwe enkoso endidi Ghana fo matem yenkoso sabi Ghana ahefa ne yekeka koi akowe edimatem so no oba bi enya adwena obegina tem asema wo ba beken eye NPP fo asemo ma wonsi bia nani abere a wo ba beka emi yase minwan NPP fo bi supporting kwase asema akowe wodi akowe kroya ede Kennedy Bawumia Nana de danko akufuado ene NPP gurus ebesi wo di wo matema ene de mo support no edi wo NPP ni a saa de we de ekoso enya nwanwa se enne Kevin Taylor defend eye Kennedy Agyapong wo NPP ni a enya nwanwa hwe asema ye nwa ba eye akosua menu ekan no bone be no aka ye nyina ye wo ho showdown ade ba ko enam so Emma NP for your co-opposition, enoma ketenketi bi a course or party. And a showdown, and a may you say, fine. Bibia kwako wie peye, bibia kwako si, ya ba eye opposition.
Akwawe trial say obenu nu party na say ama party base no party no egu eti ade bia enya asem bia na chese ode beba besi eye ni TV ne so apensem mu se ne be ya ebe hye Kennedy enkonfo ebufuo so do NPP a kwase bi se yentie no ono de odo NPP a kwase bi se nanum nsem yemfa ngina so enya asem yemfa ngina so entan sabi wow party member anaso wunya abato ne kwakoto obi e kire na adwene obi a wo ho kwan so otime kire na adwene yewura Kennedy ne nkofo omo kire o adwene yewura Bawumia so nkofo e kire o adwene boni be ne wom Kennedy Agyapong onka boni bia abusuam me fa nkwa adwundwun mu se anka susuam pa se anka sabre no Kennedy ene kodi eye NPP party nanim anka Kennedy ene kodi NPP party nanim ema ne kodun pempenso bi se Kennedy se ono ne de on tiase abusuam imagine anka de bekoso ewoye omanim anka susuam pa se abato ana tension ewoso abato okra na hwe Bawumia agitu mu ntam kra no hwe basabasaye a ekoso Bawumia agitu mu ntam no hwe basabasaye a na ekoso hwe sibia na NDC fo binum de mrashe o nsem a omo hyehye no ma omo wini power o ba hwe basabasaye a na omo ye Bawumia agitu mu ntam mpo no ogitu mu ntam mpo no hwe de ekoso so imagine say anka yewura Bawumia eprim na kuma te se de Kennedy ken se ankono a ankon jintum ntem anko be prim na kuma na anka susuam pa se kasa na ka Bawumia ye ya ebusua anka sabre sabi keja edaganem anka sabre kanya ne se kwasiampanyiwe ete eye America a wototo eye ebuoba park ni so anka nya ne se anka Ghana enne yafa yantoma pa afira a sabi ye wahutom yewura Mahama odi eye ne mampanyini kama yi Ghana ya asundue man Ghana ya asundue man eti asema wokan susuam pa se anka Kennedy ene na sabre no wo ye NPP candidate ana olusu olokwo anje antuma anka kwase kuro ya kwase yi anka no kuro ya beba betena eye radio so TV so edidi Kennedy Agyapong atem se adenti na Kennedy wanje antum anko be gina tem na Bawumia eye de se efata ema wiase nyina ebo na baso se Bawumia ya asundue hene. Let me say that the data from our own internal collation of the election results indicate that former President, His Excellency John Dramani Mahama, has won the presidential election decisively. The NDC has also won the parliamentary election, even though we await final collation for a number of seats. However, I believe ultimately that these will not change the overall outcome. I am very proud of the efforts of our campaign team, and I thank them very much. I assure His Excellency John Dramani Mahama of my full support in the transition process. As committed Democrats, we pledge to ensure that we have a very smooth transition so that the business of government will continue seamlessly. Na Bawumia aya ade sonkunwe Bawumia esanse woye asundue hene Bawumia esanse won pe basabasa esanse Ghana o man da na koma so na onye otutrani ade na woye no ama wiase amansan nyina obia ebo o nsam de ma Bawumia se Bawumia a kire se what democracy what yase Bawumia kire se oya asundue hene Bawumia kire se o man Ghana ne da na koma so eti won hwe ema egia ento Ghana mu eti ebre Bawumia elusu ye no ohun se ye kosesa sabi emadodo okra begu ne so kra na yewura Mahama wodin kunim
Bawumia hu se baabi empempenso a ekoso no ono so wo database no omo so calculate hu se no matter what enya do metimi awini ni nya panyini yewura mahama wadi nanim kan abusuya ede be na efese Bawumia kire se what democracy ase Bawumia kire se amaman ahodo abrochire politics abrochire abato ayeto abawi a enche na nipa na wadi ntwo nipa na wadi nkuguo no oba abonten be declare say wo lose no Bawumia se wote ase enu nti na Bawumia ba abonten e be declare say wo lose sene be ya asundie beba Bawumia gitu mu ntempo no abusuya se mu de koso wo gitu mu ntempo no hwe basabasa ye ana ekoso NDC fo basabasa ye ana NDC fo binum omo ye ewo man Ghana ho wo gitu mu ntempo no eni susua mpa se de Kennedy Agyapong anka Bawumia anjia ntumu ntema abusuya anka sabri anka ibia na kenya ne se yenye etimi ko Ghana ekwaji yani anka nya ne se kwasiato we wotime so na busuafo ekwa Ghana kwaji omani o anka de sisi o amama so ama se Ghana yadane omo adeshi yadane nkoa ewo bi ma so anka ibia anka biasi Ghana no matter where political party awo no matter say we NPP ni anase we NDC ni ye nipa baako etime Ghana politics many ya age ho because Bawumia adwumu do yewura mahama ono so na adwumu do 2028 se ekoto aba na se NDC edi ntwa yewura mahama so be jemu because Ghana ye nyina ba bedum pempenso bi se ya te politics ase eno na ebia ye nyaba akosua menu wo kire se Ghana mpempenso a democracy na kwakoduru no enye se mentwe se 2024 se Bawumia timi jemu ewa asundue kwan so a sa pepepe na 2028 se NP before etimi di nkunimu a NDC for so be jemu ewa ye asundue kwan so sa pepepe so na eye 2028 se yekoto aba na se NDC edi ntwa yewura mahama obejemu boko ediama eye Bawumia sanso so na ebia ye ko 2028 na se ankoye amfa ma eye NPP a yewura Bawumia a se boya asundue hene osabejemu boko ediama NDC candidate no Kevin Taylor asema eye akosua menu ekan ankaboni beni wo obese yenya candidate bia se wolusu kura na woso wontwe obese yenya candidate bia ye lusu abato no kura no woso wontwe na basabasa ye ekoso wo menu ana wo ana wo ye busuani wo na wo mpe Ghana nkoso wo na ka wonko na ka bia ka eja ato Ghana mu ba eye yewura Bawumia de woso wo ye Ghana ni mapa enti asema akosua menu ko kaaye asema wo kan wo kire Kennedy said habi eye democracy si yeto aba na se olusu a jitum se wo lusu abato no yeto aba na wo wini a ewo se nipa na wo wini no o sebi o bona baso te se de Bawumia eye no bone be ne wom sebi enye tutrasem na NDC fo binum eye ya eye parliamentary na ne kan wie no sebi se NDC fo binum enye tutrasem a akommeti ase me akan etino san parliamentary na sebi ne kan wie na eye Kennedy ekase ankeni kwa se ka Bawumia eba abonte begitum se wo lose no san parliamentary no ehefo na ye tutrasem ho eye NDC fo etenye se Bawumia wamba be dia ntumu ntem no ene nam so ma saa no ma we nyina sisi o de Bawumia ye no eboaye ema sebi Ghana ye ya sundue ayetin ena kostia menu sa America kire de se onkodi Kennedy Agyapong atam ta ba yo we peso ntum ekopem se ya kan presidential akan parliamentary ewie eno no boni ben na Kennedy Agyapong aka ena kostia menu sa America kire de se onkodi Kennedy Agyapong atam obwa obi enu ka kire akosua menu se onkono nkodi eye Kennedy Agyapong atam obi enu asema akosua menu kan wanka bone because say your course the some way and I do atu yitima one day benya candidate bia one sha obelu so abato oso wonjintum
ɛdeɛ bɛ na de bɛba okɔ ɛyɛ amamaya so ahodoɔ okɔ amamaya ahodoɔ so a sɛbi yɛto abawi a ɛyɛ opposition leader no ɔso wɔn jintum ubo sɛ ɛde basabasayɛ ubo sɛ ɛyɛ ɛtiato dɔm kuo bi akɔ support ɛyɛ opposition leader no within short time no na ɔman no sɛbi basabasayɛ ahyɛ ase wɔ mu saa ɔman no mumie nkɔhwɛ ɛyɛ deɛ kɔ so wɔ hɔ ɛsan sɛ democracy no nyɛ adwuma wɔ hɔ na sɛbi nipa binom ɛmpɛ so ɔmagye abatoa tumti no saa ɔman no basabasayɛ ɛkɔ so wɔ hɔ ɛno na kosua mmienu mpɛ sɛ ebi besi ɛyɛ Ghana enti ɔka sɛ ɛyɛ Kennedy deɛ wɔyɛ no ɛne deɛ wɔka no ebetimi ne wɔyɛ ne aba bɔne bɛ no waka so wɔka saa ɛnyɛ bɔne ne mo wɔ sɛ yɛbɔ na ba so bɔ yɛn nsɛm de ma no sɛ yɛnua baa no atu yɛnua panyin no fo Taba you we person obey MP wa denta. Inti ade tia no patututu no kwetena Metro TV no hwɛ. Me kasama Bawumia. Ye ka kedima mi kegu Ghana. Kennedy Agyapong oye musiefo ye nipa ne hu okunipa. Wahwe. No ha na ni no kansem na ɛyɛ me ya sɛ NPP fo binum ɛbɔ mo nsɛm sɛ o Kevin wa ya ade. Susuan pa sɛ Kennedy 8 mi wini ɛyɛ prime minister na se conference ye ba beko so medi eye party ne ma mumbusa mo se akwa we ebe campaign dia ma Kennedy ana akwa no be di na temmo afi na akwa fefa ni videos bi ene ne nsem bi wo de ye nyina ye wo ha afi no akwa fa ni video ne nanum nsem bi aba be di na tem yante a ana wo o kan say Ahmed Swali ni wo a wo yan eye Kennedy ene ku no enye wa na o kan sa nsem no yeni Ghana ana Ahmed Swali Kennedy obi anim sɛ enye Kennedy ana yɛ saa de no ba akɔwe kyekyere yɛ de to Kennedy so ɔkɔ so kan yɛ di Kennedy atem sɛ Kennedy enim Ahmed Swali ni wo ne ho bi enye wona aka ba ene de wadane ne ho ɛyɛ sɛbi anoma kokone ɔkɔ atifi kɔ hunu so no aba anafo aba bibusa ene de ɔpɛ ɛkɔyɛ sɛ aye akosua menu nsem na woka no obu Kennedy sɛ Kennedy ewudini once bi o cheche ni nsem no abra asem akosua menu kan no sebi wanka ne sa enenye sa akra no opa akire do opa akire nyan sɛ eni kwan sɛ sebi ye keka sa nsem no sɛ obi luso abato a ma won gintum very wrong obi luso abato a enwo se wagitum sɛ na be o man no be kɔ nanim yewura Bawumia agitum yi Emma yewura Mahama sebi akonya emma enije ba na brabom emma ono so hu se wodi nkunim eti no ne plans ahodo a wo se wo ye bia no wo hya ase ye ba afi na ba be court afi na menti ase me chitafo mutungu eye monten so na police fo prepra police fo tutuo na ya tutia gas na chitafo na eno na ye hwehwe ana sanka Kennedy pa kire se ma Bawumia engine tum na ka ye kwakodi Christmas gadifo akwakoto no ma a ye kwakodi Christmas na Bawumia chenchene twan aposo woso wonje mu da eno na ye hwehwe ana Bawumia agitum no NDC fo edi awrusie ema ye koso kodi bronya ema gadifo etimi di omudwa aka Bawumia anje antuma aka bronya no ankanya ade akabeba so ba esa se Bawumia ya asundue ni penti wo se debi dia akwa die melusu medinchu ana obo yewura eyi efrense Mahama Baso so ayade sanu nyansani bia beye Inti yakase you are a threat yakase you the sa word ne to so you represent everything akosia menu at the end of the day I say your bawo okunu da nechi no ebegina TV so ka say Kennedy he represents everything dangerous. He's a threat to Ghana's democracy. And there be na won kan kire Kennedy da. Eno na yem nwanwa wo ye nyaatwom. Asema akosua menu kan enya asem bia wo say asa wo ha wani. Esa say ukuta agenda say opese ugu NPP party no etu na ntawantawan ne metimi wakame enkoso ngina NPP ni se ne be ya NDC be fa wonti ana akeke kasa ansem we because asema akosua menu kan no on kan boni bia
what can more than this and that Kennedy who did the kum crack on so say Ahmed Swali on the kuno and no anyway no akadia ben a dear Bentina Kennedy do go in our court and I'm in some oka at the tone so and some can define home. How did we get here? How did we get here? Busawo o say kwan ben so ne fa so edua. How did we get here? A dear man I won't come for Kennedy home. Hi, Penyah BigscoutMedia.